Wino hano bari basigitabi na kanyanga. Bwana yakira umwami Yesu sasa amekuwa kiumbe kipya. Sasa malebo sasa ni kiumbe kipya, amefanyika mwana wa Mungu kubera ko umunyembaraga yahageze aramubohora. Wowe ukiboshwe ndakubwira inkuru y'umunezero uyu mugoroba le plus fort karanyura hano. Umunyembaraga zirengeye karanyura hano. Umunyembaraga zirengeye karanyura hano. Haleluya! Umunyembaraga zirengeye hinda arira n'ishafu ngo ararira bahogora ararira aravuga ngo yababawe niyo mwashuze niyo mwamusize ari bararira mana ngo bira Yesu musubirayo Maria yanze subira kumva ubonane na Maria ubone kuza Maria yanze Maria karagushaka muzamurira mu gitaramo Imana izozayohereza Yesu muzemurira mu gitaramo. Haleluya! Bwana asifiwe. Murira kubwa Yesu ntitukaza turira kubera amaso ntitukaza turira kubera amamodoka biravuga ngo ahirwa abashavura kuko bazahozwa heri wenye njana kiuya. Bwana asifiwe. Ishimwe litavugika ryuzuye umutima Imana ishimwe yaduhaye ubugingo. Amen. Bashimira ubutumire mwaturaritse Pastor Bishop. Mana idakiranirwa iguhumugisha. Ndaha agaciro ubutumire bwanyu, ndaha agaciro kutwiyumvira itorero ryose muri rusange. Yesu abagirira neza. Mana yaratuyoboye turaza birakunda tugera aha ngaha. Mana yabikoze yahabwa icubahiro. Kindi ndashima Imana kubwo uyu muvandimwe uvuye kuyobora gahunda hamwe n'umuryango we. Baririmbye indirimbo ndayitegera ndaroha ndayumva ivuga ngo umukozi w'umuhanga. Ndabashimiye Imana bahereza umugisha. Ndashimiye Imana kuri izi nyubako. Bwana asifiwe. Ndashimiye Imana ko mu karere k'ibiyaga bigari no muri Afrika y'ubuseruko hari itorero ry'Imana ngiri. Imana ibishimirwe. Bishop nta kutagiza kabisa. Mutima wanje urambwira nicaye ngo umuntu yubakiye Imana usengero nkuru yaba yesheje imihigo ngira ngo sigaye yasaba Imana agasubira mu isengesho rya Simiyoni akavuga ngo urasezerera umugaragu wawe nigendera amahoro. Bishop mwarakoze cyane. Umuntu umwe yaravuze aravuga ngo intare 9 ngo zishize intama imbere ari izirongoye. Ngo ni intama 9 ngo zishize intare imwe imbere ari iziyoboye. Aravuga ngo intare imwe iyoboye intama 9 ngo yatsinda intare 9 ziyobowe n'intama imwe. Ntabwo umuntu yaravuze ngo intare 9 ziyobowe n'intama imwe. Ngo n'intama 9 ziyobowe n'intare imwe ngo zigize mace yo kurwana. Aravuga ngo intama 9 ziyobowe n'intare ngo zotsinda
intare 9 ngo ziyobowe n'intama. No kuvuga ngo intsinzi ntabwo ari hano mu musuruhu, ni hano imbere. Intsinzi ni hano imbere, imbaraga ni hano imbere. Bishop Imana go umugisha kabisa. Na ikintu nakora cyo gushimira Imana ndaha noza kurara mu amezi 3 ndasivye ijoro rimwe. Amezi 3 yose ndasivye ijoro rimwe, kaza ndara habwaca nkarara ku manywa ngatembera, nimugoroba nkagaruka nkarara. Amajoro yose uko yakabaye, kandi sinavuga menshi, noza mvuga gusa ngo warakoze Mana, warakoze Mana. Mana ibahereza umugisha. Wanasifiwe. Twari tubakumbuye rwose, kandi Imana ishimwe itubonanishe. Reka dusome ijambo duhere ko tuganire ko dushobozwa n'Imana bitanze. Abagize ibibazo bihangane hirya no hino, abarwaje babuza ababo, dufashigiye mu ntambara. Umubabaro nakambisambisa, ariko n'ibyishimo nabyo nuko niko bigenda biza biravanze muri isi. Imana ibakomeze kandi mwihangane. Reka dusome ibice nka 2 turahera muri Luka igice ca 11 murongo 21. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka 11:21. Umunyamaboko ufite intwaro iyo arinze urugo rwe, ibintu bye biba amahoro. Ariko umurusha amaboko iyo amuteye akamunesha, izo ntwaro ze zose yari yizigiye arazimwambura, nibyo amunyaze akabigaba. Uwo tutabana n'umwanzi wanje, kandi uwo tudateraniriza hamwe arasandaza. Amen. Turarangiza dusomye muri Yesaya 14:16. Turangiza dusomye muri Yesaya 14:16. Yesaya 14:16. Abazakubona bazakwitegereza cyane, bazagutekerezaho bati, uyu niwe wahindishaga isi umushitsi, akanyeganyeza ubwami, agahindura isi ubutayu, asenya imidugudu yo muri yo, ntarekure abanyagano ngo basubire iwabo. Abami b'amahanga bose uko bangana basinzira mu cyubahiro, umwami wese mu nzu ye bwite. Amen. Kadusenge. Mtakatifu uishie milele, tunaomba nguvu za Roho Mtakatifu ili uweze kuisha kila nafsi iliyo hapa. Tunaombea hata wale ambao wanalazwa kiroho waweze kupata nguvu za Roho Mtakatifu. Mvua ya vugu na mawimbi ya wokovu yaweze kububujika ndani ya mioyo. Palipo pakavu paweze kufurika kiroho. Asante Bwana, kwani utashinda
kwa shindo kubwa na jina lako litabarikiwa. Tunaomba tukiamini kwamba tutajazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Bwana sifiwe. Munyamaboko iyo arinze, munyamaboko ufite intwaro yarinze ibintu bye biba amahoro. Munyamaboko ufite intwaro, umunyamaboko agasubira akagira n'intwaro, iyo arenze ibintu bye biba amahoro. Ariko iyo umunyembaraga umuruta aje akamurwanya akamutsinda, intwaro ze zose yari yiringiye, yari yishingikirijeho, arazimwaka. Ibintu bye byose yari afite akaba ari ubigaba, akaba ari ubiganza, akaba ari we ubitegeka. Abakubonaga bazagutangarira bumirwe, ngo bazakwitegereza, ngo bazavuga ngo mbega uyu niwe wahindishaga isi umushitsi. Agasenya imidugudu yose, agahindura isi ubutayu, akajana abanyagano ubutazobarekura, bakagenda buheriheri, ngo bazatangazwa n'ibimubayeho. Amen. Umuntu yaremwe n'Imana mu shusho yayo, aremwa ari kiremwa gitangaje. Imana yaremye umuntu mu butaka aba umurambo. Imana imubararaho, imuhumekera umwuka w'ubugingo, akawa nafsi hai, ahinduka ubugingo buzima. Mu yandi magambo, Imana yicaho, yisaturaho, yiyomoraho, yigabanyaho, ishira muri ico kirambije, ico iyo ntumbiraho. Imana yimanyuraho, sinzi uko mvuga, yiyasaho, yikataho, ishira ico gice yikuyeho muri uwo murambo waraho, uhinduka ubugingo buzima. Bwana sifiwe. Umuntu yari mwiza bitangaje, mwiza bitangaje, yari afite agaciro gatangaje, yari afite igikundiro kirenze kwemera no kumva. Umuntu yari yambaye umwenda utari uyu, yari yambaye ubwiza bw'Imana. Kandi aho yari atuye ntawe ari kumubona ukundi, ntawe ari kumubona ngo amwite umwirabura cyangwa umuzungu cyangwa umwarabu, ntawe ari kumwita mwene se wabo cyangwa muramuwe. Yabonaga indi Mana imuhagaze imbere, yabonaga indi Mana nziza itangaje imuhagaze imbere. Umuntu rero abaho muri ubwo buzima butangaje, Imana ikamugenderera, Imana ikamusura, Imana ikamusura. Satani bukeye aramutera, Satani aramutera. Satani
yakoze icyaha kera, arangije gukora icyaha arahanwa, aramanuka ahagama aha mu isanzure, akoze ibirenge mu isi, aranagana yikadi kuzimu. Mu byayishuwe yaravuga ngo mu ijuru bavuga ijwi rirenga, ngo baravuga ngo ishano mu isi no mu nyanja, kuko umurezi wa bene data abamanuki ari we Satani. Araza kandi ngo azi ko asigaranye igihe gito cyane. Kuri bishoboka ku manywa na nijoro ahiga Adamu na Eva. Eva aramubererekera, arangije kumubererekera Satani arinjira. Satani arinjira, byari bisigaye kwari ugusenya, kwari ugusambura, kwari uguhindura ubusa umuntu. Buriya vuga kandi gatoya, Satani ntabwo yakuye Eva na Adamu mu ngobyi. Satani yabashizeho ikintu cyo kwangwa n'Imana, yabateranije n'Imana ngo arangize abarekera mu ngobyi. Satani ntabwo izishaka ngo abantu nibananirwa baje hanze. Satani ntibishaka, izishaka ngo bananirwe bagume mu rusengero. Tigeze birukana mu ngobyi, oya, bakoze ikishaka, irivugiza, igira rasamburema, yiha fanta, yesi imihigo, iriyamirira, iravuga ngo ndatsinze. Wow! Birangiza irasohoka iragenda, irabasiga muri Edeni. Birangiza irabasiga. Birangiza ibasiga harya. Tawubakozeho, tawubambuye ubwiza bw'Imana. Buherako buratamuruka, buherako burashira. Byago bihamagara ibindi, urupfu ruhamagara urundi, kuboroga guhamagara ukundi, amakuba arahamagarana. Inzira y'urupfu ihita irangara, inzira igana ikuzimu irarangara, inyango irakwama, iba wazi. Imana iraza. Bwana asifiwe. Imana iraza mbigera muri yangobyi, isanga Adamu na Eva tibakiri barya. Bibiri iravuga mu Bakorinto ngo kandi umuntu wese muri mwe ngo agume uko yari ameze agihamagarwa bwa mbere. Imani ila ya kwanza, nta imani ya kabiri baho, nta Yesu wa kabiri baho, nta Yesu wa kabiri baho. Bwana asifiwe. Bibiri iravuga ngo mwibuka babayoboraga kera, ngo bakababwira ijambo ry'Imana, ngo mwigane kwizera kwabo, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo. Bwana asifiwe. Siko naringize gute? Yesu Kristo nguko yarari kera, Mungu ni yule. Haleluya. Nigeze bibabwira hano twaturirimba, ariko sizukunza mbona mariko nahuna muka nkaba ndatoye. Bwana asifiwe. Mungu ni yule. Nitwemere kuririmba kubera ko alarme yayiririmbye, nitwemere kuririmba ko bayisoye, nitwemere kuririmba kubera ko twumvise abayiririmba kenshi, cyangwa ko harimo l'art de combiner les sons d'une manière. Indirimbo n'ubugingo, indirimbo n'umuzana, indirimbo n'urugero. Iyo uvuga ngo Mungu ni yule, ese zambaraga watangiranye ziracyarizo? Haleluya. Ya mavuta watangiranye niyo nibwo bazabaririmba ngo Mungu ni yule. Baraga natangiranye kera, Mungu ni yule. Furaha ile ya kwanza, Mungu ni yule. Imani ile ya kwanza, Mungu ni yule. Torero ry'Imana
byaba biteye agahinda twaba turi indyarya tuvuga ngo Mungu ni yule, twaranamutse twambaye ubusa twarirukanywe tutakira mu ngoshi. Bwiza bw'Imana bwaratuvuyeho. Cyo gituma Yobu yavuze ngo henga nipime ku mizani, reka ndebe ku mizani, ngo aje imbere y'Imana, aje imbere y'Imana. Avuyeyo Bwana sifiwe, aravuga ngo niba narakoze icyaha, niba hari icyaha nakoze ngakora icyaha, Imana ikabona koze icyaha, ngo ndagapfa umugore wanje acurwe n'abandi bagabo, cyangwa ngo ndakabiba abazi baze basarura mbibira ubusa, sinka ry'umwero w'ubutaka, sinka ry'umwero. Aravuga ngo gukiranuka kwanje ndagukomeje. Haleluya! Gukiranuka ndagukomeje, ndakomeje gukiranuka. Ngo sinzakunda ku mutima wanje ndege ikintu cyose mu misi yo kubaho kwanje. Mutima tuzandege ikintu, umutima tuzandege ikintu. Nicyo gituma birivuga ngo niba ntacyo, Bwana sifiwe, ngo niba ntacyo imitima yacu iduciraho urubanza, ngo turatinyuka kuza imbere y'amaso y'Imana. Niba ntacyo imitima itwemeza bantu b'Imana, niba ntacyo imitima itwemeza, turatinyuka kuza imbere y'amaso y'Imana. Imana iraza, Bwana sifiwe, ngo igere muri Edeni hagati, imirindi yayo Adamu na Eva barayumva, ngo barahunga. Uwiteka Imana ngo yamagare uwo mugabo Adamu, ngo aravuga ngo mwami, ngo numvise imirindi yawe ndahunga, numvise imirindi yawe ndahunga. Bibiliya iravuga ngo umunyabyaha ngo azahunga atawumwirukane. Haleluya! Ariko abakiranutsi, Bwana sifiwe, ngo bazashira ubwoba, bazamera nk'imigunzu y'intare, bazashira ubwoba, bazamera nk'imigunzu y'intare, ntibazikanga, ntibazahinda umushitsi. Bwana sifiwe, ngo bazashira ubwoba, bamera nk'imigunzu y'intare, bazashira ubwoba, bamere. Haleluya! Umujenerali bita Marcuse, mu gihe cy'itoteza ry'abakristo, ngo bamuhaye akana k'imyaka 12 ngo nagenda kice, ngo ajana n'igikundi cy'ingabo, ngo ageze aho akicira, biba mu gatabo kitwa ngo ni kutesa kwa ajili ya Kristo. Ngo baza kakana, ngo mbega ibyo wavugaga, ngo uracyabihagazeho, ngo uyu ni wo mwanya wawe wa nyuma. Ngo arahindukira aramubwira ngo naho nabaho, naho napfa, ngo ziko nkundwa n'Uwiteka, kandi ngo nawe wowe, ngo Yesu aragukunda. Haleluya! Ngo yongera kumubaza ubwa kabiri, wa mwana bisubiyemo, ngo abwira ingabo zaraho ngo ibyo uyu mwana avuze niba ari ukuri, ngo nemeye kwifatikanya na Uwiteka ryose. Haleluya! Odo mazingula yalebwe edelengolo masakise odamwa. Kamabwire kuramya Imana, icyo baza bita kuramya Imana, icyo baza bita kuramya Imana, nukwemera kurengana ngo Kristo ashirwe hejuru, nukwemera kurengana ngo Kristo ashirwe hejuru, niko kuramya Imana. Haleluya! Kuramya Imana, Bwana sifiwe, nukwemera gupfa, nukwemera guhomba, nukwemera kwibagirana. Bibiliya ivuga mu Korinto ngo yapfiriye bose, ngo abariho boye gukomeza kubaho ku bwabo iminsi isigaye. Haleluya! Ngo babeho kubwuwo, abo sabirabura, abo n'abakristo bashibwame ku Mana, abo ngabo ntibakirabirabura, abo babambanywe na Kristo, ngo baje kuzuka hasigara Kristo umwana w'Imana, ngo baje kuzuka hasigara Kristo. Nibo baza baririmba ngo roho yangu naikuimbie, roho yangu naikuimbie jinsi wewe. Baza bongera bakavuga ngo roho yangu
ni mali ya Yesu. Maisha yangu ni mali ya Yesu. Kwa neema nimekombolewa. Bwana sifiwe. Alola masakile. Edri mango zalari. Pasa kazari zibiti. Hariho pasa kari tangajwe abantu baza bapokera. Yari yabigoma ngefe ku rusengero rwa Salomo. Babatangaza aba barapanga ha abandaha. Yahereye kuwa gatanu igeza ku cyumweru. Byagomangiye lololololo. Hakabona kandi gapasa kakatari katangajwe gatoya kabere mu cyumba cyo hejuru kwa Nduzi. Nimo Yesu yavuge ngo uri umubiri wanje. Haleluya! Ariko mana yanje we. Agapasa gatoya kadatangaje. Gahora mu bugingo bw'abakristo. Tikagira umunsi, tikagira ukwezi. Tikagira sezo, singaruka mwaka. Tikaba mu kwa gatatu. Haleluya! Abakabamo bazabirirwa bavuga ngo ubugingo bwanje bwahindutse ukundi. Ubwo Yesu yishiraga mu bugingo bwanje. Ubuzima bwanje bwahindutse ukundi. Yesu yangereyemo. Amahoro yuzuye umutima wanje. Yesu yangereyemo. Yesu yangereyemo. Twese cyuhero. Haleluya! Bwana asifiwe. Abageze muri yo Pasaka Bwana asifiwe. Bibiri yavuga ngo ni bijambo ryavuye mu kanwa k'abantu ryarakomeye. Buzabuce bakatubwira ngo umuhanda ngo ba essence unique. Imodoka ari zose zigasinyuririye foko ba Jeanette kandi zitari zemerewe. Ngiziriye foko ba Natali, ngiziriye foko ba Pastor. Si uzagaza zinyura n'itegeko. Bibiri yavuga ngo ni bijambo ryavuye mu kanwa k'abantu. Ngo ryaragize imbaraga. Kaswe ijambo ngo ryavuye mu kanwa k'Imana. Ntizarushaho gukomera we. Yari Imana yaravuga ngo uyu ni umubiri wanjye. Aya nta maraso yanjye. Damu ya Yesu, mwili wa Yesu. Damu ya Yesu, mwili wa Yesu. Bibiri avuga muri Zaburi ngo isi yubaha Uwiteka. Abayituye ngo bamutinye. Ngo kuko yavuze bikaba. Yabwiye Nowa ko imvura izagwa. Hashira imyaka 120 nta muyaga, nta gashuru, nta mihindagano, nta kimwe. Imyaka 120 aliyahidi atatenda. Aliyahidi atatenda. Haleluya! Adamu na Eva Mana ngo igeze muri yangofi sanga barahindanye toka irabafukuza. Sigitangaza ni ukuri kw'Imana muri iyi myaka abantu barirukamwe ibitaramo byabo, amaturo yabo, indirimbo zabo ni inyuma ya Eden. Adamu na Eva Imana ngo baza kubirukana ngo bagenda bamaramaye bambaye ubusa, ngo bagenda Bibiri yavuga ngo bageze imbere ngo bahindukira kureba Eden bari bataye, ngo bahindukira kuyireba, ngo bagikubita amaso, ngo basanga igoswe n'abakerubi, ngo bafite inkota zaka umuriro, ngo zaza zirabya, ngo zirinde ngo hatazongera kugira uyirunguruka, hatazongera kugira uyire. Ngo batangira kurira, wakaanza kulia, ngo bararira. Byari impitagiye. Babwire bavandimwe niba ari ibintu byo gukomeza nagakiza wahawe. Bibiri navuga ngo komeza icyo wahawe hatagirusa kwa kikamba ryawe. Utazatakaza agakiza ukazarira iminsi yose usigaje, ukazarira ukicuza. Umuririmbyi yaravuze ngo naho warira ukicuza ukanababara ngo ntibyorihe ibicumuro byawe. Utazatakaza agakiza. Bwana asifiwe. Guhera uwo munsi Adamu na Eva bagenda berekera urupfu. Urupfu rurinjira isi umwijima, birabura biribagirana, ibitaramo birashira. Imana ihindura urugendo, ntiyabikiza mu isi nta cyizere, nta mucyo. Bibiri ivuga mu gitabo cy'Abagalatiya ngo igihe gikwiriye kigeze Imana yohereza umwana wayo. Igihe gikwiriye kigeze Imana yohereza umwana wayo. Muri Zaburi Dawidi yari yaravuze ngo bitambo n'amaturo twabyishimiye Imana, ngo waniteguriye umubiri wanje ngo soze ubushake bwawe. Kuko
kuko ihene n'intama bitigeze bikora icyo ushaka. Haleluya. Yesu we. Ariko Yesu we, ariko mwana w'Imana we, dinguruma yawe. Orabaza ine wabu muri cyo gita. Wo. Haleluya. Bwana sifi. Ngo Yesu ahaguruka aho yari yicaye. Ngo arimba nikuzo n'imbaraga. Arahaguruka umwana w'Imana. Bibiliya avuga muri Zaburi ya Yesaya 63 ngira ngo uriya ninde ngo uzamutse uva Bosira ngo yegamiranye n'umukunzi we ngo ararabagirana yambaye ubwiza. Haleluya. Kristo yarahagurutse. Bwana sifiwe. Ngo arahagurutse ngo asingira igitabo mu maboko y'ikumi. Ngo arahagurutse Yesaya ngo murangize arabagirana mu bwiza butangaje. Ngo afata cya gitabo ngo abumbure ibimenyetso. Ijuru ryose ngo rirubarara ngo riravuga ngo agakiza nakicaye kuri yande. Ngo n'umwana w'intama w'Imana. Ngo wacunguriye Imana data indimi n'amoko n'imiryango. Ngo abacunguje amaraso. Haleluya. Tima abacunguje amaraso yo mu rubavu rwe. Mu rubavu rwa Yesu havuye mwamaraso y'uruzi rw'ubugingo yozumutima wanje. Tweze sicyubahiro. Haleluya. Mu rubavu rwa Yesu havuye amazi n'amaraso we. Havuye amazi n'amaraso. Bwana sifiwe. Ngo arangise abantu bagendera mu bwijima. Ibicumuro birarenga. Bwana sifiwe. Bibiliya yavuze ngo umunyamaboko yarinze ibintu bye akagira n'intwaro ibyo ngo bigira amahoro. Ariko ngo iyo habonetse umurusha imbaraga. Haleluya. Umunyamaboko ni Satani kandi yarabirindishije uburiganya abihagazemo. Yarafashe iminyago abagore abagabo. Ariko ngo haboneka umunyamaboko umurenge yewe. L'homme le plus fort. Yesu mwana w'Imana. Tweze sicyubahiro. Haleluya. Moya. Satani we. Liangombe. Walinyandi. Kutiwe mwana wa mundu. Wakizisara. Nuku yikumbwa n'abantu we. Sata. Ngo yari yarifatiye isi. Ayirindisha ikota. Aravuga ngo ndaganje. Byararangiye. Ariko igihe gikwiriye Imana yohereza umwana wayo. Aza yuzuye ubushake bw'Imana. Utarigeze kumenya icyaha. Umunyembaraga hejuru y'imbaraga. Hejuru y'imbaraga. Tweze sicyubahiro. Haleluya. Yesu n'umwana. Tweze sicyubahiro. Yesu n'umwana. Yesu n'umwana. Yesu n'umwana. Yesu n'umwana. Yesu n'umwana. Yesu n'umwana. L'homme est le plus fort. L'homme est le plus fort. L'homme est le plus fort. Il y avait d'abord l'effort. Il y avait d'abord une personne qui était un peu plus fort. Ou bien l'effort du monde. Hazakuza, le plus fort. Quand on est le plus fort, ni Yesu mwana w'Imana. Ariko Yesu we. Tima! Ariko Yesu we. Bibiliya ivuga umuririmbyi yaravuze ngo rya joro ryatowe Rwanda ruryamye. Mariya na Yosefu bari baso basa. Ngo barera kana. Ngo haboneka ijwi rivuga. Ngo mbega abantu bamenye icyabonetse. Icyabonetse mw'isi. Ngo ko Yesu yavutse. Mbega abantu bazi ko icyo gitangaza cyabaye. Mbega bazi ko icyo gitangaza cyabaye. Reka mvuge gato Yesu bwa mbere mbibabwira. Yesu mu ijuru yari gitangaza.
yarabana n'Imana ari igitangaza. Yesaya yaravuze ngo azitwa igitangaza, umushanama, Imana ikome. Haleluya! Yari igitangaza mu bwami bw'Imana. Yesu yari igitangaza mu bwami bw'Imana. Yari igitangaza. Warangiza avuka nk'igitangaza, avuka mu buryo bw'ibitangaza, nta mugabo nta mugore. Abamarayika bararirimba, ijuru rirarira, ibitangaza biraba, impundu ziravuga. Avuka nk'igitangaza, akura nk'igitangaza, apfa nk'igitangaza, azuka nk'igitangaza, azamuka mu ijuru nk'igitangaza, ari kumwe n'Imana nk'igitangaza, azagaruka nk'igitangaza, atujana mu ijuru nk'igitangaza, tuzabana nk'igitangaza. Yesu ni igitangaza. 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 Imvugo yiwe ni ihame. Haleluya! Yesu ni igitangaza we. Ariko uri igitangaza mwami w'abami we. Ariko wambaraga za Bisirayeli mahoro yabagutegereje we. Dore ko tuwiriya tukabino w'Amana we. Twari dufite icuna, dufite inzara, dukenye, twihebye. Ufata Yesu mushira ku nzira, urashorera, urakinga. Haleluya! Duheze icyubahiro. Bwana asifiwe. Ariko Yesu ni igitangaza we. Ariko Yesu ni igitangaza we. Yesu avuka nk'igitangaza ngo asenyagure ubwami bwa Satani. Satani amuhiga akiri mutoya biranga, akamuhiga, arimuhiga. Bwana asifiwe. Aramuhiga. Oh. Ya yo. Satani aramuhiga. Yesu aja mu Giputa, aragaruka. Yesu arabatizwa. Bwana asifiwe. Ngo umunsi Yesu abatizwa, amaze kubatizwa, ngo umwuka wera amanuka avuye mu ijuru, ngo asa n'inuma, ngo amuhagarara ku bitugu, ngo humvikana ijwi rivugira mu ijuru, ngo rivuga ngo nguyu mwana wanje nkunda. Haleluya! Nguyu mwana wanje we. Ariko Mana yanje we kamwishimira ko pastor. Nguyu mwana wanje nkunda kamwishimira. Ngo mumwumvire. Abarongo baravuga ngo se ni nkubikubise, abandi ngo yaye, ngo avugane n'amarayika, ngo arangije umwuka wera ngo itazamura Yesu, ngo bamureba apanda byo kuvuga ngo ni filime, bareba Yesu ngo akayinuliwe, ngo arazamuka. Haleluya! Kubera ko nahakandagiye aho ni muri nord, no kuvuga ngo Yesu yabatirijwe ni hafi inyanja ya Galilaya ku mupaka wa Siriya. Noneho rero umwuka yamujanye ni hafi ya Side, ugeze Yeriko, ugatambuka imbere mu mpinga z'umusozi muremure utagira icyatsi, niho yamujanye. No kuvuga ngo ni birometero hafi 100 rirenga umwuka yatereye Yesu umwana w'Imana. Yabatirijwe muri Yorodani, arangije umwuka aramurenza i Galilaya, amurenza i Yudaya, amunyuza mu bibaya, aramurenza, aramuzamura, ngo amugeza mu mpinga z'umusozi. Haleluya! Ngo arangiza Yesu aramutura umwuka we, aramurambika, ngo yamatangira ihombi Yesu umwana w'Imana. Ngo yamatangira ihombi. Bwana asifiwe. Ngo yamatangira gusenga Yesu. Aravuga ngo ndagushimiye Imana waremisirije. Haleluya! Ngo waniteguriye umubiri wanje kera, ngo usoze gukiranuka kwawe w'Amana we. None ngo ndi hano, ntabyo nkomporoninga aho ntacubahiro nkeneye, wowe ugumushirwe hejuru Mana. Uzoninde gukora ubushake bwanje, ahubwo je nkora ubushake bwa. Uzondinde kuvuga ibyaje, nzavuga ngo ushirwe hejuru. Haleluya! Bwana asifiwe. Ngo atangira gusenga iminsi 40 irangiye, ngo Satani arahagera. Tumuze ya filime y'abazungu bazaberekana izoka yakamba kama amabuye, kugira no kutugira ngo twebwe tutize primaire neza turebe. Ariko ntanzoka yaje nibitekerezo by'umwijima byaza birwanira ku mutima wa Yesu. Nibitekerezo by'umwijima ntabwo ari izoka yaje, ni kwa kundi Satani aza kongorera, akakongorera. Bwana asifiwe. Uzuvuga ngo have Satani ndi wa Yesu, have Satani ubugingo bwanje bwakiriye Yesu, have wa mwanzi we winishima hejuru, wa mwanzi we. Bwana asifiwe. Ngo arangije amugaragara shinda, ngo azayibwira ko Yesu ashonje afite apeti, ko ndaho yo mutuka, ngo amunanirwe kuko yanesheje Adamu na Eva akoresheje inda. Ngo arazi ko na Yesu amunesha ahereye kunda.
ariko asanga yaje ngo idishyirwe hejuru, yaje ngo data yogezwe, yaje ngo data yogezwe, yaje ngo data yogezwe, yaje ngo data yogezwe. Yesu ndiyaje ngo indishyirwe hejuru. Paulo yandikiye Abafilipi kabiri arababwira ngo hariho benshi bagenda ukundi, ngo abone babwiye kenshi, n'ubu ngo nababwira ndira ngo biratana biteye isoni. Imana yabo Imana yabo ninda ngo nabanzi b'umusaraba, nabanzi b'umusaraba wa Kristo, 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 nabanzi b'umusaraba wa Kristo. Umugabo muherutse kubwiriza i Bujumbura, bamuhitike 50,000, hari abonetse 6,000,000 mu giterane, arazizira ngo n'amavuta yakoresheje ngo bari muri 50,000 y'amarundi, arazizira ararega baraburana. Abapasiteri baje kubakiza kuwa mbere hayataha, n'umugabo wa quelque face comme ça, quelque endroit, n'umugabo ahayaburana. Paulo aravuga ngo Imana yabonye ngo biratana biteye isoni, duhezeze icyubahiro. Haleluya! Ngo nabanzi b'umusaraba wa Kristo, ngo nabanzi b'umusaraba wa Kristo. We nicyo gituma Paulo yabwiye abakuru b'itoro b'Imileto ngo sinababwirije kubashaka mu indamu, sinababwirije kubashaka mu indamu. Tidushumje amatorero nk'abakeneye minerivare y'abana, tidukora umurimo w'Imana nk'abakeneye ifu n'amakara. Oya, biragatsindwa niba amafaranga nkorera, niba yo mpembwa ariyo nza nkorera, data yazibye ntakongere gukandagira mu rusengero, ntakongere gukandagiramo. Mana yo kwizerwa ntagakandagiremo. Turi mu rusengero ku mpamvu y'ubugingo, turi mu rusengero ku mpamvu y'ubugingo, turi mu rusengero ku mpamvu zo kuba ba bishop, turi mu rusengero kuba ba diakoni. Abantu bararakaye ngo tibasenge umwaka ushize, ati turi hano ngo dusengerwe, turi hano ku mpamvu z'ubugingo, turi hano ku mpamvu z'ubugingo. Twazinduwe n'ubugingo, nicyo cyatuzinduye. Niba ari cyo duhotera kimwe cya mu gitondo, icyatuzinduye n'ubugingo, icyatuzinduye n'ubugingo, ikitugenza n'ubugingo, ikitugenza n'ubugingo. Biravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho. Haleluya! Ko bakumenya ko ari wowe Mana yonyine we. Ariko Mana yanje we, ko bamenya ko ari wowe Mana yonyine, ngo bakamenya na Yesu we. Mana yanje we, ubu nibwo bugingo buhoraho. Andu mani ba eboende ubu nibwo bugingo buhoraho. Bwana se Imana ya Aburahamu, ya Isaka kandi ya Yakobo. Umwami Yesu ari ku ngoma ye. Bwana se Yesu. Nihagira umuntu ushimwa umunyacyubahiro, naho yakirusha abandi. Yesu aramuwebuje. Ese niko harya? Bwana, ese niko bimeze? Haleluya! Ariko Yesu yakoze ari zero heshima. Zero heshima murabyumva? Ni deux verbes kuzikombine à la fois ukazikonjuger à l'impératif. Ni kuvuga ngo Yesu yakoze ari zero heshima. Yesu yakoze ari zero heshima. Biblia avuga mu gitabo cy'Abafilipi ngo yambara kamera k'umugaragu w'imbata, ngo yisiga ubusaraganduka, ngo ntiyangana gufurufurwa ku musaraba. Haleluya! Asiga ubwiza yari afite we, avuka ari insuzugurwa. Umuribyi yaravuze ngo uyu ninde bambwe n'abagome hagati y'abamuzi, ngo agakubitwa ibipfusi ngo ntagire kimurengera. Ngo umuremyi w'isi yose ni windutse uwo, ni ubaye gutyo. Haleluya! Umuremyi we ni ubaye gutyo. Ariko ngo arabumbatira nk'umwana w'intama, ngo ntigeze abombura ijambo. Uca Yesu abambwa, ngo azamuka mu mpinga z'umusozi, arambura amaboko aravuga ngo data, ngo nakubahishije mu isi, none ngo ndaza iwawe musubize cya cyubahiro, ngo nahoranye Kristo ararema. Musubize noye gupfana agasuzuguro, musubize icyubahiro mwana, musubize icyubahiro. Yesu avuye gusenga, ngo aragenda agiye kugera Betaniya, ngo tuma bigishwa biwe, ngo arabwira ngo mugende murabona icyana cy'intama, icyana cy'indogobe, ngo mukiziture ngo ntihagire wabaza, ngo mubwire ngo data bushara gishaka, mubwire ngo Bwana ana haja nayo.
Yesu yarageze kare ububasha, amaze kumuhereza ububasha. Nicyo gituma tuzadukorera Imana dufite icyubahiro, tuzadukora tunisuzugurwa ngo data ashirwe hejuru, tuzadukora ngo data arusheho kogezwa. Ariko Mana yanje we, utukufu ni wa Yesu, ngo aravuga ngo nimukibwire ngo data buja aragishaka. Indogobe ngo bayimenyerezaga umwaka wose bayigisha kugenderwaho, ariko Yesu ngo yayigezeho ngo atarigeze igenderwaho, ngo isa nimenyereye nk'umuhanga kiyatozwe kubigenderaho, ngo yamayitse umugongo. Yesu ngo arayurira, ngo yamitangira gutoteza, ibirwa biraturagara, imyongo iromongana, abari mu murwa bavuza induru, ngo baravuga ngo Hoziyana hahirguje mu izina ry'Uwiteka, Hoziyana hahirguje mu izina ry'Uwiteka, Hoziyana hahirguje mu izina ry'Uwiteka. Torero ry'Imana, torero rya Kristo, ntabwo twihenze gukurikira Yesu, ntabwo twihenze gukurikira Yesu umwana w'Imana, ntabwo twihenze gukurikira Yesu umwana w'Imana. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Yesu turangiza agaragazwa na Satani. Satani amugaragariza mu butayu, icya mbere, icya kabiri, icya gatatu, Yesu aramutsinda. Bibiliya avuga ngo Satani abonye ko atsinzwe na Yesu, ngo amutege irindi rimwe ku musaraba, ngo amutege irindi rimwe ku musaraba, ngo aramuteze ikindi gihe abonye ko ananiwe. Kandi noneho ku musaraba ngo ntiyongeye kugaruka vis-a-vis, kandi ntiyongeye kugaruka ngo amwegere, ngo yaramushikirije rupfu na kuzimu, ngo yibwira ko ari bo ngo bamuherane. Satani ngo aguma kugenda arazenguruka, ngo abonye Yesu ageze ku musaraba, ngo ategereze ko Yesu acikana, ngo Yesu, ariko Yesu ni gitangaza. Yesu wabambwe bagakubita imisumari, ngo avuga amagambo 7. Muri ayo magambo yaravuze ngo mubyeyi dore umwana, nawe mwana dore umubyeyi, ngo yarikije isi hinda umushitsi, imisozi yose yo kwisi, ibiti byose, ibintu byose ngo bihinda umushitsi, ntiyagira igisigara. Ngo arongera yavuga ngo ufite inyota, ibitare birameneka, amabuye manini yamara ariyasa acikamo amaje mu tubande, andasigara mu mpinga z'imisozi. Yesu ngo yaravuze ngo mfite inyota. Haleluya! Ngo yongera kuvuga ngo birarangiye, isi cura umwijima we, isi cura umwijima. Bwana asifiwe, isi cura umwijima. Bwana asifiwe. Ngo yongera kuvuga ngo ntubabare wica, imva zirarangara, imva zirarangara, imva zose zirarangara, imva zose zirarangara, imva zose zirarangara. Haleluya! Ngo yongera kuvuga umusirikare y'ijambo ntawari muhaye, kandi muri gahunda yabo byagaza bivuga umuvugizi wa gisirikare, komanda waraho ananirwa kwimanganya y'ijambo ntawari muhaye, ngo avuga ijwi rirenga, haravuga ngo nukuri ngo uyu yari umwana w'Imana, nukuri ndabihamya, ibyo mbonye, ibyo numvise, uyu ni umwana w'Imana. Haleluya! Duheze isi cyubahiro, uyu ni umwana w'Imana we, Yesu ni umwana w'Imana we. Yesu ni umwana w'Imana. Bwana asifiwe. Yesu ni umwana w'Imana. Satani ngo abonye Yesu acikana, ngo ahita yiruka kuzimu, ngo ajya kubwira ingabo ziwe abadayimoni, ngo arababwira ngo nimukomere, wa wundi mwatinyaga, wa wundi wabayindishaga umushitsi, ngo yaraje, siza amaze kubambwa, agiye gucikana. Ngo Yesu arahambwa. Bibiliya iravuga ngo Yesu amanuka ikuzimu. Yesu yakoze imirimo 3 ikuzimu. Bwana asifiwe. Ngo aramanuka, ngo ahera mu mva y'abapfuye y'abapagani, asanga Bakayini, asanga Bagehazi, asanga n'abandi benshi, ngo arababwira ngo mutegereze urubanza. Ngo arangije Yesu ngo anyura hirya, ngo asanga Satani yarari n'itsinda ryiwe, ngo amugwa gitumo, amwaka ifunguzo z'urupfu na kuzimu. Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Abakolosayi ngo afata abari bafite ubutware n'ubushobozi, ngo abivuga hejuru kubw'umusaraba. Duheze icyubahiro. Haleluya! Ngo akuraho urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ngo arukurishaho kubamba ku musaraba, ngo amaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba, ngo atwunga n'Imana, atwunga n'Imana, aduhuza n'Imana. Niwe muhuza w'Imana n'abantu, niwe muhuza w'Imana n'abantu. Bibiliya ikavuga ngo abafite uwo mwana nibo bafite ubwo bugingo, niwe muhuza w'Imana n'abantu. Yesu ni umuhuza w'Imana n'abantu, Yesu ni umuhuza w'Imana n'abantu. Ibyo dukora si umuhuza wacu n'Imana, kuririmba kwacu si umuhuza wacu n'Imana. Bwana asifiwe. Paulo yabwiye abantu, arababwira ngo mwubatswe ku rufatiro ngo rw'intumwa n'abahanuzi,
ariko arababwira ngo sigo rufatiro. Abantu benshi bamaze iminsi baremeye ku buhanuzi, ntabwo ari rufatiro. Twagize igihe twaranebwe tutaza dusenga, twama tugenda ngo muyumba rengo dupime, twamara gushikayo twama duhugira bake, twamutegereza mana turebe kozamureba kwavuga, yatangira kwishaganya twamutushika twese ngo navuga akavuga, twarangiza twama dutaha, twama tunebwa cyane. Bwana zivi mubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Nyamara urufatiro nyarwo niririya buye ryanzwe n'abubatsi kumana. Haleluya! Byaratoranijwe we, mubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Nyamara ibuye rikomeza imfuruka, ibuye nyabuye, urufatiro rukomeye. Petero yavuga ngo namwe ngo mwubakwe nk'amabuye mazima, mwubakwe nk'amabuye mazima. Bwana sifiwe. Mwubakwe nk'amabuye mazima kandi mwubakwe ku rufatiro rwashizweho, nta rundi rufatiro. Ngo urufatiro ni Yesu mwana w'Imana, urufatiro ni Yesu, urufatiro ni Yesu. Mwamba uliopasuka ndani yako nijifiche, gitandara chimana reka nguhungireko. Gitare Yesu mwana w'Imana, igitare. Bwana sifi. Ngo rangize rero Yesu ngo agera ngo mubafanye ibyiringiro. Abo birizivuga ngo abo bose ngo bapfuye bakizera, ngo bari batarahabwa ibyasezeranije, ngo babiroraga biri kure bakabyishimira. Haleluya! Abo bose ngo bari barize Yesu ngo abagezemo, ngo arabahumuriza. Bwana sifi. Arabahumuriza. Yesu arabahumuriza ngo azukana paradizo, ngo azukana nabera bapfanye ibyiringiro. Biravuga ngo niwe fura mu byaremwe, ngo niwe fura mu kuzuka, ntawe ari kumutanga. Ngo arabanza arasohoka, ngo ageze imusozi, ngo arabahamagara. Yesu ni igitangaza giteye ubwoba. Ntabwo Yesu yabaseshe ngo azajana 5 bashikana, ngo azajana 8 bashikana, ngo azagerana 19 ngo bashikana, ngo ajane 500 bashitse, ngo ajane 1000 bashitse. Oyaye ngo azamurira paradizo rimwe yabere. Haleluya! Azamura paradizo yose ko yakabaye, ayizamura nabera. Bwana barayizamura Yesu, arayizamura. Nibwo Maria Magdalena ngo baza kumva, ngo bakababwira ngo ntari hano yazutse, ngo nimugende muri Galilaya, ngo yaragishoreye paradizo, yaragishoreye ba Ibrahim, yaragishoreye ba Yobu, yaragishoreye ba Daniel, Meshaki, Shadraka, ngo arabagiranye mu isanzure, agiye kubashikiriza Imana. Haleluya! Agiye kubaha Imana. Cyo cyatumye Maria zakarira. Maria ngo ararira. Baza bakeka ko Maria ya Maria ngo yoba yarabujije Yesu kwinjira ijuru muri uwo mwanya, ngo Imana iramubwira ngo subirayo, ngo Maria yanze. Maria ngo yararize, ararira, ngo arira nagahinda, arira nishafu, ngo ararira bahogora, ararira. Aravuga ngo yababawe niye mwashuze, niye mwamusize, niye mwamusize. Ari Mana ngo bwira Yesu musubirayo. Maria yanze. Subira kumva ubonane na Maria ubone kuza. Maria yanze. Maria karagushaka. Muzamurira mu gitaramo, Imana izozayohereza Yesu. Muzemurira mu gitaramo. Haleluya! Bwana sifiwe. Murira kubwa Yesu. Ntitukaza turira kubera amaso, ntitukaza turira kubera amamodoka. Biravuga ngo ahirwa abashavura kuko bazahozwa. Heri wenye njana kiu ya haki, maana watashibishwa. Maana watashibishwa. Heri wenye njana kiu ya haki, maana watashibishwa. Maria ararira. Maria ararira. Niye mwamushira, niye mwamushira, niye mwashize umwami wanje, niye mwashize umwami wanje, niye mwashize umwami wanje. Satani yari yaratsikamiye paradiso, atsikamira abizera. Yohana ari muri prison, ngo atuma bigishwa, arababwira ngo nimugende mubaze ngo niba ari we cyangwa ngo dutegereze undi. Ngo baragenda bahageze, ngo Yesu arababwira ngo nimwicare murebe. Ngo arahagaruka, abarwayi ngo barakira, ibimuga biramuguruka, impumyi zirahumuka, ibipfa amatwi birumva, ibirage ngo biravuga. Ngo arababwira ngo nimugende mubwire Yohana ngo ibyo mubona. Haleluya! Yesu yararimo agenda bahora imbohe, wa munyamaboko yari yarifatiye.
Yesu yari arimo agenda abohora imbohe. Bibiliya avuga mu gitabo cya Yesaya ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri je, ngo yasigiye amavuta ngo mbwirize. Haleluya! Imbohe ko zibohowe, ngo babwire n'umwaka umwami yagiriye mu imbabazi abiwe. Babwire umwaka w'imbabazi, babwire umwaka w'imbabazi. Yesu yazagenda abohora imbohe. Yesu yazabohora imbohe. Ngo agenda mu gihugu cy'Abagadalena, ngo asanga umuntu wari umusazi, ngo yari yarafunzwe n'abadayimoni, bahambirira amaboko inyuma barakonanga. Yesu ngo yumva ashaka kwanyura, wa murwayi ngo murangije, ngo aravuga ngo duhuriye he nawe? Abadayimoni bati duhuriye he nawe? Duhuriye he nawe? Ugiye kuducira witeka ataragera? Ngo Yesu arabategeka, arababwira ngo nimumuvemo. Yazagenda abohora imbohe. Le plus fort era hageze. Le plus fort, tuvuga ngo le plus fort, umunyembaraga cyane, uwo ni Yesu umwana w'Imana. Duheze Yesu icyubahiro. Arakomeye, 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 ukomera n'imbaraga n'ibya Yesu. Yo. Banashiri. Yesu arakomewe. Ngo yazagenda abohora. Yesu ngo ageze Kaperinaumu, ibyanditswe ngo bisohore, ngo mu gihugu cya Zebuloni na Nefutali, ngo hakurya y'inyanja ya Galilaya y'abapagani, ngo baviriwe n'umucyo, umukiza bagezeho. Yesu ageze Kaperinaumu, ngo niho yakoze ibitangaza birengeye kwemera. Aho yageze hose ngo akiza abarwayi, ibyanditswe ngo bisohore, ngo yikoreraga indwara, ngo akikorera ubumuga, akikorera intimba, akikorera imibabaro y'abanyamubabaro. Yesu akabahereza amahoro bagataha bene. Yesu yazagenda abohora abo Satani yagize imbata. Yazagenda abohora abagizwe imbohe. Yesu yazagenda abohora. Ngo agera aho Zakayo yarari, Bwana sifiwe, asanga Zakayo, ngo Yesu aruruka, ngo Zakayo shuka upesi, kwa kuwa imenipasa kushinda wala kupanga wala kukesha nyumbani mwako. Zakayo ngo aruruka aramubwira ngo mwami Yesu, ngo naribye cyane. Reka mbaza kandi gatoya, uriye mubona izi modoka nishimuza mubona muri isi, zimwe zaguzwe n'amafaranga nkaya Zakayo. Amazu menshi muzamubona abantu barubatse ngo baje kugera kwidirisha, barikingisha amafaranga ya Zakayo. Inzu yose ihinduka agatsembwa imbere y'amaso y'Imana. Abenshi muzamubona bakomeye, bakomejwe n'amafaranga ya Zakayo. N'amafaranga nkaya Zakayo. N'amafaranga nkaya Zakayo. Biravuga ngo umuntu byamumarira iki? Ngo gutunga iby'isi byose, ngo ubugingo bwe nabura. Ni faida gani kupata ulimwengu na kukosa uzima wa milele? Tuzamura amaboko. Umuntu byamumarira iki? Umuntu byamumarira iki? Ni faida gani? Ni faida gani? Igituma dusenga abarwayi ntibakire, ibiganza byacu birimo amafaranga yo kwiba. Tuza twiba icyacu, tuza twiba hirya aho dukorera mutuze. Ndamwe rambwiye ngo ngo birangora gusenga, ngo ubunebwe bafite burenda kundica. Ese ando malia sokesele wayawe lingwe ondi maya wezelele mwaya nashaka zogura mazatandatu ariko n'amafaranga nkaya Zakayo. Ariko Zakayo we niliyemnyang'anya nitamrudishia mara ine. Zakayo alipata wokovu wa kweli. Zakayo alipata wokovu wa kweli. Abantu bazashaka ngo bakizwe bakizanywe n'ibyo abandi barenganije, bakizanywe n'ibitutsi batutsa abandi, bakizanywe n'amakimirane n'ubugome bafitanye n'abandi bantu. Timuzabona Yesu, timuzabona Yesu. Heri wenye moyo safi, heri wenye moyo safi, heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Bwana, maana hao watamwona Bwana, maana hao watamwona Bwana, maana hao watamwona Bwana. Biravuga ngo cyatumye umwana w'Imana yerekana no kugira ngo agire ute, ngo no kumara imirimo ya Satani. Yaje gusenya wa munyembaraga, yaje gusenya wa munyentwara. Yari yaradukingiraniye mu kanyanga, yari yaradukingiraniye mu bwibyi, yari yaradukingiraniye mu busambanyi, yari yaradukingiraniye mu bindi bitandukanye harimo n'indwara. Ariko umunyembaraga hageze, haleluya, araduhamagara kwijwi ryiza ryongorera we, aratubwira ngo ndagukunda mwana w'umuntu we, ndagukunda mwana w'umuntu we. Twigira hafi atwezaho umugayo n'ibyaha, none turaririmba ko twabucunguwe.
Sasa naimba kwa furaha, kwani nimejua Mungu ni yule yule. Yesu ni yule yule. Yesu ni yule yule. Munyembaraga zirenge yaraje. Arabohora. Yabohoye Malebo. Malebo wari waragoye Munishi. Bakurana uburara, barakungurana. Munishi aramuririmba aravuga ngo nimezimba kwa kaseti zangu za kwanza. Na kuita Malebo uje kwa Yesu. Yeye ni mwenye huruma. Malebo wewe. Waliokuongoa meno sasa unaanza iba hata madola ya Kongo. Wao sio kama wa Tanzania na licho watatoa. Malebo rudi kwa Yesu. Malebo arananirana. Ariko wa munyembaraga le prix for hages. Beze sichubahiro. Hallelujah! Aramuhamagara ngo Malebo we ngwino hano. Malebo sigitabi na kanyanga. Bwana sifi. Yakira umwami Yesu sasa amekuwa kiumbe kipya. Sasa Malebo sasa ni kiumbe kipya. Amefanyika mwana wa Mungu. Kubera ko umunyembaraga yahageze aramubohora wowe ukiboshwe ndakubwira inkuru y'umunezero uyu mugoroba le plus fort karanyura hano umunyembaraga zirengeye karanyura hano umunyembaraga zirengeye karanyura hano haleluya umunyembaraga zirengeye umunyembaraga urengeye araza araducungura aduhindura abana b'Imana bakundwa ubu turi abana b'Imana twabigizwe n'umunyembaraga urengeye. Bibiliya yavuze ngo Satani ngo azabwirwa nyuma ya byose ngo ni wowe wahindishaga isi umushitsi, ni wowe wari warahinduye imidugudu misaka, ni wowe wagazuvuga ngo abami bagahinda umushitsi ngo ugahindura ibidendezi kuba ubutayu, ni wowe wagazuvuga abagabo n'abagore bakoheka bakarohama ngo bazamutangare bamwitegereze Satani ngo amaze kubiga ikibwa ngo azamanuka ikuzimu bamuseka ngo bavuge ngo waratsinzwe yewe Satani, waratsinzwe yewe Satani. Ni wewe wagazuvuga abagabo n'abagore bakarara mu tubare, ni wewe wagazuvuga bagakura mwinda abana bakirirwa barira, ni wewe wagazuvuga abantu bakaza barara hanze baramya Satani ngo bazogutangarira bumirwe ngo bazavuga ngo dore wa wundi ngo wahindishaga isi mushitsi umwami kurusha imbaraga yarabonetse Yesu mwana w'Imana. Umunyembaraga hejuru ya yaraje arakuganagana arakufunavuna aragukanagira. Umuribyi aravuze ngo Satani ntagomba kutwegera, baraga z'umwuka zizamunesha. Bwana sifi. Shetani songa mbali, mimi si rafiki yako. Bwana sifi. Shetani songa mbali, mimi si rafiki yako. Shetani songa mbali. Ya. Bwana sifi. Bwana sifi. Yaje kubohora abo Satani yaragize imbata. Kadusenga Imana. Urashaka kubohoka? Umunyembaraga urengeye wakuboshe ari hano ni Yesu. Urengeye wakuboshe ari hano. Umunyembaraga kandi wintwara ngo yarakurinze bitangaje ari kumurusha imbaraga. Yesu ngo ntiyanze guhisha, aravuga ngo uwo tudahuriza hamwe arasandaza, utari wo mu ruhande rwacu abari umwanzi wacu, uwo ni Satani. Ntiduhuriza hamwe araroza gehinomu, ndaroza mu bugingo budashira, ndaroza mu bugingo budashira. Yesu arajana mu bugingo budashira, Yesu arajana mu bugingo budashira, Yesu arajana mu bugingo budashira, Yesu arajana mu bugingo budashira. Imbaraga zose zandwanyaga yaziribateye Golgota, ndetse n'ibisigisigi byazo ubu ntabuba nabigite. Imbaraga zose zandwanyaga yaziribateye Golgota, ndetse n'ibisigisigi byazo ubu ntabuba nabigite. Wesazi gisambo cyari cyegamiye umusaraba cyakivirirana, kizira kwiba no kwica, kizira kurimbura no kumena amazu. Ngo Yesu arahindukira akibwira ngo uyu munsi turabana muri paradiso. Yesu arakibwira ngo umunyembaraga urengeye ngo yaragihambuye, umunyembaraga urengeye ngo yarakiri imbere, arakibwira ngo uyu munsi turabana muri paradiso.
turabana muri paradiso. Imbaraga zose zandwanyaga Yesu yaziribatiye Golgotha. imbaraga zawe singi zawe wava hasi Yesu akakubohora. Haguruka Yesu akubohore. Umunyembaraga urengeye aranyura hano ni Yesu mwana w'Imana. Umuririmbyi yaravuze ngo muponye apitaye wote amefika hapa. Umukiza urengeye ni Yesu ari hano ngo abohore abo Satani yagize imbata, abo Satani yagize imbohe,